bismillahi irrahmani irrahim darsu sappoy e jeenaɓe on e nder deftere alwajiz yo Allah hawrne sowaba ka fewniɗen ɗo e nder nde ɗo deftere ko fii e salliji en feƴƴi fi farillaji ɗin joni ko fii sunnaji ɗin wonɗen karama ko men ɗo no ɓe lintiri noon sunnaji salliji ɗin ɗo en janggay ɗo ha hewten toɓɓere jeɗɗaɓere nden hatten ka toɓɓere jeɗɗaɓere e nder oɗo darsu aroyo on fuɗɗoren toɓɓere jeetataɓere nden no ɓe ɗo lintiri noon sunnaji salliji ɗin ɓe maaki sunanuhu sunnaji salliji ɗin e hino ɗin ɗo kadi ɗo ɓe maaki aranun ɗum e ɗin assiwaku gosagol an abi hurairata dalilu wonde ɗum ko sunna ko eggame abi hurayra radiyallahu anhu qala o wi'i qala rasulullahi nelaɗo allah maaki sallllahu alayhi wa sallam lawla an ashuqqa si wonano kulol wotami sattin ala ummati e hoore mofte an ɗen la amartuhum mi yamiraynoɓe bissiwaki gosagol ma wondude kulli wudu'in kala salliji oɗo hadis si tawi nelaɗo ɓanginiɗo wonde si wonano fiwota ɓe sattina mofte maɓɓe ɗen ɓe farlayno e hoore maɓɓe awa gosagol e fe kala salliji en andi ko hiɓe yiɗi ko sunna waɗugol wona farilla kono ko sunna gosagol si salligol yiwɗen no e karmakoɓe no yewti e masam imam malik wonde si tawi on tigi nde wuyɓike bimana ka o sooɗike koyo maɓɓe ndiyam ɗam o wuyɓo o naɓa hondu makko ndun o goso kono est ce que ko nden gosande ɗo woni ko faanda ɗum ɗo ko gosete ko piiji tati gosete ɗakkudi ndin e ñiiƴe ɗen e ɗengal ngal hiɗen andi noon ndun hondu ɗon wawata gosugol ɗiɗo piiji fof si tawi noon on tigi heɓali feere gosagol bimana o heɓali feere ƴettugol paate brosse ma gosordu malanga ma sinja ma kala ko nonejo gosorte o yirga ɗiɗo yamiraɗi e yirga ɗo o fuɗɗike salligade tawi mo ñaami e haare si tawi de o ƴetti ndu hondu makko o naadi hakkude ɗakkude ɗin e ñiiƴe ɗen o yirgui ton o ƴawni ñaamete ko mari kon nder ton o wuyɓike o tutti haare ella ala e ɗum dey saabu si wona ɗum si tawi on tigui fuɗɗike julde fuɗɗata janggude tun tawi ñaameteno ton ɗum yalta ton ara hon ɗum ka hunduko makko o ñaama haray mo julde makko nen bona alhamdu sawaba donc haray toɓɓere arnal nden ɓe maaki assiwaku gosagol dalilu ɗum ɗon on an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bissiwaki ma'a kulli wudu'i toɓɓere ɗimmere nden ghaslul kaffayni lootugol newe ɗen ɗiɗi salasan tati fi awwalil wudu'i karande salligi dalilu muɗum lima sabata sabu ko tabiti kon an usmane eggude usmane radiyallahu anhu fi hikayatihi ka fillagol makko li wudu'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salligine laaɗo on en yewti ɗum ɓawoɗa nokku ka rinɗinaɗo makko on sifani en humrano sifani en no o usmane salligori o wi ko nelaɗo ni o yi nelaɗo salligora ka sifagol on ɗon salligi o sifino annahu no kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o gasala kaffayhi ɓe looti newe ɗen ɗiɗi salasan tati adoɓe wusɓagol ma adoɓe sorkinagol donc haray yo Allah hawriniga sawaba donc haray ɗo sooɗagol ngol ɗo tati no tentina surtout si on tigi no fini e ɗoyngol hiɗen andi si tawi goɗɗo ɗaanike o fini nelaɗo no yamiri wota on tigi ukku jungo makko ngon bimana e nder miran ha o loota ha o sooɗo o anda juuɗe makko ɗen ko honto waali wa kadhalika si on tigi no yaltika nder duus ma ɗi o tentina laaɓugol jungo makko ngon haray ɗon no waɗɗimo lootugol juuɗe makko ɗen ha ɗe laaɓa si o sulba ndiyan ɗan o woni e salligorde ɗam amma si tawi woni himo felliti juuɗe makko ɗen nde laaɓi ɗe wonda e tuundi haray ella ala nde ukkata ka nder miran o ƴawna ndiyam ɗam
si osoɗo yo Allah hawri sawaba tammun ɗum e ɗiɗo sunnaji salligi aljamɓu hawtidirgol baynal madmadati hakkunde wusɓagol ngol wal istinshaqi e sorkitagol ngol hawtidirgol ɗum salasan tati be gharfatin hara ko ñeɗande wotere ñeɗa nde wotere wusɓo ɗon tutta wusɓo tutta nde laabi tati sorkindo ɗon ñittito nde laabi tati ñeɗande wotere dalilu oɗo sunna kadi lima fi hadisi sabu ko woni e nder hadis abdullahi on ɗon noon abdullah ibnu zayd en fiɗɗi on ɗon kadi ɓaawo radiallahu anhu fi ta'alimihi ka andingolmo liwdu'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ka andingolmo salligi nelaaɗo Allah on tawi goɗɗo no landi o awete abdullahi fii no salligorte kankade o noddi ndiyan o salligi yeeso on ɗon fii hollugol ko honno nelaaɗo salligorayno ko honno o yiiri nelaaɗon salligol e nder konko o sifoto o sifino wonde rasulullahi sallallahu sallama annahu no kanko nelaaɗo tamadmada o wusɓike bi ma'ana o wuyɓike wastanshaqa o sorkindike min kaffin wahidin immorde e newre wotere fa'ala dhalika o huwi sorɓinagol ngol e ñittitagani wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol o huwi ɗum salasan ɗate tati ɗum tindini ko e newre wotere yo Allah hawni e sawaba wondude noon si on tigi ñeɗi ñeɗanɗe tati bi ma'ana o ñeɗiri jungo ngon ñeɗande wotere o wuyɓik nde wotere o sorkini nde wotere o ñeɗi kadi o wuyɓi nde wotere o sorkini nde wotere o ñeɗi kadi o wuyɓi nde wotere o sorkini nde wotere ha timmi tati en kondanta on tigi yo Allah hawrni e sawaba almuhimmu koye sorkinde ha kina ɗen laaɓa timma laabi tati ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kon yo Allah hawrni e sawaba ko on tun si on tigi ñentini nelaaɗo eno yerdi no ɓa ko dewal haray ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko haani kon sabu Allah daali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɗum ɗon ko ka findeji makko e ka jikkuji makko surtout noon ka dewe makko yo Allah hawrni e sawaba naya ɓon ɗum almubalagat yottingol fihima e fi sorkinagol ngol e wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol timmina pis ɗon ɗon noon ko wombonani sunna li gayri sa'imi kon komo wona horuɗo on amma horuɗo on kanko wona sunna wonandemo yottingol ka sorkinagol e ka wusɓagol almubalagatu fihima yottingol ka wuyɓagol e ka sorkinagol li gayri sa'imi mo wona horuɗo kanko mo wona horuɗo on ko sunna wonandemo yo yottin li qawlihi sabu konngol nelaɗo sallallahu sallama wa baligh yottin fil istinshaqi ka sorkinagol illa si wona an takuna laatoɗa sa'iman ko a horuɗo si tawi noon alhaalima an fewno ɗon koye korka wonɗa ida hoori haray an si a yottini ka salliji a yottini bi mana ka wusɓaɓoy ka sorkinagol haray an a lundike nelaaɗo haray an wona sunna waɗuɗa ko a lundiɗo nelaaɗo ko ɗum waɗi si tawi yahi ha ndiyam feƴƴi ɗon haray he ɓeede wiɓe ya yoɓu korka kan wona imam maliki on haray ɗon no dolni ɗey sabu quoi ko ɓa a lundike nelaaɗo ko ɗum ukkuma e bonnugol korka ma kayo Allah hawdum e sawaba donc haray jiwa ɓum ɗum e sunnaji salliji ɗin taqdimul yumna ardingol ñaama ngo alal yusra e hoore nana ngo ka juuɗe e ka koyɗe loota jungo ñaama ngon ada jungo nana ngon loota koyngal ñaamal ngal ado koyngal nanal ngal dalilu ɗum ɗo li hadisi ko sabu hadisi aisha mo nena aisha filli radiyallahu anha yo elay Allah woni maɓɓe kana laatin rasulullahi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu himo yiɗi attayamunu ñaaminagol woɓɓe no ñamƴagol ko hon ɗum faanda ñamƴagol ngol kogol fuɗɗorgol ñaamo nelaaɗo no yiɗuno ɗum fii tana'ulihi ka wattagol paɗe makko wa tarajjulihi e ka peeñugol hoore nden wa tuhurihi e ka laɓɓinagol makko ka lootagol longal ka salligagol ka tigi tigi wa fi sha'anihi kullihi e dendangal fiyaake makko ɗen si wona piijigo ittita ɗin e mu'um wona yaltugol ka juulirde wona naatugol ka nder duus ɗum ɗon no ittita e oɗo sha'anihi kullihi yo Allah hawne sawaba o umumu on ɗo khususu heɓi ke nder ton khususu on ari ittiti e ko ittita e mu'um yo Allah hawruni e sawaba e maaki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
laatino nelaaɗo Allah on yuhibbu mo yiɗi attayamun ñamƴagol fi tana'ulihi ka wattagol paɗe makko wa tarajjulihi e ka peeñugol hoore makko nden peeñugol sukundu ndi wiyete tarajjul wa tuhurihi e ka laɓɓinagol makko wiiɗen ka lootagol longal ma ka salligagol ka tigi tigi wa fi sha'nihi kullihi e fiyaake makko ɗen fof si wonaa ko ittitaako e mum we ɗum ɗon ko dalil go'o dalil immo on walima fi hadisi e tawde konko woni e nder hadis usmana hadis usman fi hikayatihi ka fillagol makko liwudu in nabiyi salligi annabajo on sallallahu alayhi wa sallam annahu no kanko usman ma nelaaɗo sallallahu sallama wasdal yumna nelaaɗo looti ñaamo ngon summa li tartib summa refti al yusra ɓe hikkini ɗon hon ɗum nanago nelaaɗo ɓa huwi ɗum tindini e dia koye en fuɗɗor ñaamo ngon si sakkitoren nana ngon yo Allah hawrne sawaba toɓɓere jeegaɓere nden e nder sunnaagi oɗo salligi addalku yirgugol ngol no woodi e nokkeeli goo ka tawatara dalku on ko ka farilla konta e mum wona akhdari no andirɗen noon akhdari on dalku on ko farilla konta toon yo Allah hawrne sawaba ɓe holli e addalku yirgugol ngol honɗum won dalil muɗum konde ɗum ko sunnali hadis sabu hadis abdullah ibnu zayd abdullah ibnu zayd on noon kanno filli anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wonde nelaaɗo Allah utiya ɓe addanama bi sulusay muddin tataɓe ɗiɗi muddure ko sulusani ko sabu e mudafu ilay on itti nunu musanna on iway ɗon bi sulusay muddin tataɓe ɗiɗi bi mana muddore nden sende pecce tati adda pecce ɗiɗije ɗe misal joni tawata ko pooti tati woni e muddore nden pooti ɗiɗi ɓe addana ko ɓe salligora fata wadda nelaaɗo salligi fa ja'ala ɓe wonti yadluku hiɓe yirga zira ayhi sogone maɓɓe ɗen ɗiɗi bimana fala juuɗe ɗen faanda ɗen zira ayi ɓe wonti ɓe yirga sogone ɗen ɓe yirgiri ɗum donc ko wiya ɗon yadluku hiɓe yirga ɗum tindini e jaako yirgugol ene noon toode ha no woodi woɓɓe goo kontayɓe ɗum wonde ko jeeya ɗum e farilla woɓɓe konta ɗum ko jeeya ɗum e sunna wondude noon hiɗen andi a wi'aka yo ɓuɓɓine ko wi'aka yo loote ko honno lootirte hara yirgaka yo Allah hawne sawaba almuhim koyo loote ha tuundin iwa wona hoynugol koyɗe ɗen de kadi wona hoynugol tuundin acca ɗon ko yirgugol laɓɓina lootande ara ko ɗum waɗira yo loota laabi tati wona ɗum ardata nen yeeso yo Allah hawrin sawaba donc haray toɓɓere jeetata ɓere nden toɓɓere sakkitore nden e nder oɗo darsu kan ɓe holli taslisu tammutugol algasde lootugol ngol tammutugol lootugol ngol bimana kon ɗum faanda ɗum lootugol ɗate tati lootugol ngol ɗate tati lootande aranere nden yir ɓuɓɓina teral ngal fof lootande ɗimmere nden yirga teral ngal fof tuundi memɗino lootande tammere nden saqqita haray laaɓi woni few faandaka e lootande ɗen tati ko lootingo ngo sengo ɗo nde wotere ngo sengo ɗo nde wotere ngo sengo ɗo nde wotere na ɗum faanda lootande arnere nden ettan ha teral ngal fof ɓuuɓa lootande ɗimmere nden ettoɗa ha teral ngal fof yirgue lootande tammere nden ettoɗa ha teral ngal fof saqqito hare salligima on timmi Allah to ɗo nelaaɗo maaki sallallahu sallama in Allah no yiɗi jiyaaɗo on ndeymo gollal nde o moƴƴintangal awa moƴƴinen ko wonɗen gollude kon wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin moƴƴine Allah on no yiɗi moƴƴinaɓe ɓe holli taslisu tammutugol algasidi lootugol ngol bimana lootugol ɗate tati dalil ɗum ɗon kadi li hadis ko sabu hadis usmana hadis mo usman filli on mo feƴƴiɗen mbawa on annan nabiya no annabajo on sallallahu sallam tawadda nelaaɗo salliji ke salasan ɓe looti tere ɗen tati yeeso ngon tati e juuɗe sooɗagol tati yeeso ngon tati e ɓe fala juɗɗen tati koyɗe ɗen tati ɗum ɗon e nder hadis makko on wagati gomɗi sohha selli kadi annahu no kanko nelaaɗo sallallahu sallam tawadda o salligori marratan laawol wa marratayn ɗate ɗiɗi kadi ko ɗum waɗi yiwɗen o hadisi fillaaɗo ɓaawɗo wonde mo ɗuyti lootanɗe tati jeɗen haray e o bonni o tooñi
wi'uɗen hare ɗum ɗon ko charge ko lundi ɗum ko selli ene laaɗo ɗo yo Allah hawrindin e sawaba yo Allah hawrindi sawaba ono fiɗɗono on hadisi mo jannguɗen ka Abdullah ibn Zayd on ɗon ko laaɗi ɗiɗɗi ɗi wiwno yo Allah hawrindi e sawaba haray ɓe holli wa yustahabbu no yiɗa tikraru fillitagol kadi mashir ra'si mawlugol hoore nden ahayanan wonde no yiɗa wona sunna de ɗum ɗon hewta daraja sunna no yiɗa no newna si tawi misal joni mas hande lo arnere nden a sikkitike timmugol mum no yiɗa fillitagol lima sahha sabu ko selli an Usman eggude Usman annahu no kanko Usman bun Affan tawadda o sallidike fa masaha o mawli ra'sahu hoore makko nen salatan o maski hoore laabi tati yi'ama o landa kadi wa qaalo wi'i ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi ina laaɗo Allah on tawadda hakaza o salligori ni o wi o ina laaɗo no waɗa yo Allah hawni sawaba piiji goo ko nelaaɗo yawaɗirta ko yanñugol newinangol mofte ɗen ka yurmegol ɗen yo Allah subhanahu hawni sawaba haray ko ɗo wonɗen e darande nder oɗo darse musidɓe julɗo musidɗo an julɗo jentiɗo ngolɗo konngol si tawi woni a hawrodiri ɗo e ko hawrodiri e sawaba andu ko Allah jannirte ɗum wona min salihu amma noon siko faljere hara artiranan Allah kan nde wonali ko faljowo yo Allah hawrindin e sawaba haray ko ɓeydigol wakkilare si tawi on ti yi'i ko nafi ɗum nderga yo jarno Allah o weltano Allah o du'anolam min mi haton jina e noddede jarne fi ɗum komi faala ko du'anede bela jo Allah jaɓana elan ɗe golle ɗe mun e wadde hara o yoɓiralan kadi joddi aljanna Allah waɗ werde men en fo aljanna wallahu a'la wa a'lam